Ngibingelele ngifene namukela kwabathanda bomculo wamaskandi kule channel ke ngilethela indaba zamaskandi ezifika ngaso-ke isikhathi. Abalandeli ke bomculo wamaskandi noma ke abalandeli ke bakhe ke uNgizwe sebeqala ukusola ukuthi ngempela uNgizwe uyahlanya noma ke yena ke uNgizwe ke uyabhayiza, njengoba ke besho ke abalandeli bakhe ukuthi lento ke yaqala le ekuqaleni ngesikhathi ke elahlwa yilona ke ukhozi ke wathi ephuma kulona ke wangachitha ke maseko ke yena ke uNgizwe wahlela ke nayo ke inhlamba noma wachapha ngenhlamba waphinde wangena lapha ke yona ke i-IFP nayo ke yamchitha ke kodwa ke waphinde nayo ke wayichapha ke ngenhlamba, njengoba ke besho ke ukuthi ke futhi ke njengoba ke esefuna ke ukulahla ke ibona ke abaka JAC Motors lapha ke e-push of steam naye ke usezophinde ke abachaphe ngenhlamba ke bephinde ke engene ke komunye ke umkhakha bephinde ke noma ke yena ke uNgizwe ebachaphe ngenhlamba. Bezika ke mbukele bengule ethethe zona namhlanje noma ke ebengize nazo namhlanje ngabe kuthini ke okwakho ke uPaula mayelana nodaba ke lwakhe ke uNgizwe nokuthi ke abalandeli bayakhala ngempela ke lapha ke einkundleni zokuxhumana bese sohlangana lapha ke ezansi comment section ke mbukele isizwe uvo lwakho ke ngalo ke udaba lwakhe ke uNgizwe. Siyabonga. Wena yes xoshwa ukhosini through lokubhayiza wakho baxoshwa ukhosini yabo bhayiza yabo baxoshwa basakufuna nokubona yabo ayikho registration efunayo yini yenza leyo nto wathi maphuma ukhosini walibhayizela wakhuluma udota amasimba ngokhozi nabaphathi bokhozi khona registration afuna ukuyimatanisa nawe unetalent wena waliphiwa bakini wakhula nalo italent kamnandi ugrand uza right uthe usuka nje wavele wabhayiza nje yabo wayibhayizela nje wena wenza ukubhayiza njengamanje yabo nje usuyinkuma bulongo nje manje ufamba ubhayiza. IFP bikuzama nayo inkosi yami emcimbini yayo uyithi phathi imicimbi uthe uma ususungomhobholo usubona ukuthi makuthi abakuhlelelanga ukuthi ukwazi ukuya khona uyophatha imicimbi endaweni ezithile ze-IFP wabathuma ANC ngokubona ukuthi ayikwazi ukuthi ayikuniki lutho wayithuma manje ubhizi uthukana ne-EFF ayibona yona uyabhayiza mfana wami wona uyimpatha manje uthatha igama manje lo maZulu manje la kwaZulu lamaZulu uyalinyofa nje uyalinyofa ulifaka inyongo nje inyongo uyalixova nje uyalibabisa nje ufuna ukuthi ningakhotha umuntu ukusebenzisa igama lokuthi wena umZulu maZulu hawa awuyilutho wena kumaZulu usizwe sawaZulu wena umZulu nje oyifanela nami noma uba omunye futhi ulwatha womZulu oyibhayizelayo nje ayikho into ongayenza ongayi-influence abantu abangamaZulu wena ubatshela ukuthi abenzeni noma bengayenzi ini ubona ngoba nakho ahamba walapha phela wena necala lelo walwinayo lo mlutho ukuthi wahamba phambili ubiza abantu ukuthi abaluthe usuyijeda uyi-influencer enkulu enga-influence abantu kwenzeka izinto cha phela walwiniswa ukuthi bakubone vele wawumemeza nje isimaka esimemezayo ko-influencer wayenzayo ababenza leyo nto basejele bagwetshiwe ingakho ungagwetshwanga ngoba bakubona ba-investigate abakubona xa lokhu kuyahlanya nje kambe khuluma namanje ubukhuluma nje ukhuluma into engenze balema somvotela uzoza la KZN noma yinini ngisho uza noma yinini futhi ukafike ngisho ungazi ngisho wena fike la sibamba ama-meeting la sihlale naye thina yabo ungazi wena mpatha ndini yabo uzomtshela manje ukhanda amani